Vamos a hacer o de antes. Puedes mirar, o de antes, Fai 3 montóns, que non fixo el antes, 3 montóns. Así. Ma, eu estou repaso mo mañá, chaval, pero... Ahora pon este aquí. No, a primeira carta. Aquí. Vale. Esta aquí. Esta aquí. Esta aquí. Esta aquí. Bien. No. Dime 2 montóns. Vamos a hacer otro xogo distinto, o de antes. Colle 2 montóns. Todos menos este. Eses 2. Ahora dime 2 montóns destes. ¿Cómo? Dime un. Ahora dime 2. Dime un. Bien. Colle esta carta. Mira, mirar. Enseña. Vale. ¿Está? Sí. Pon ahí. Aquí. Sí. Un montón. Quero meter no medio. Se está. Está. Sí. Se no medio. No, no medio. Así queres, Ah, vale. Mira otra vez para. Pon esto encima. Como que ir. Dale más emoción. Uy. Vou baraxar. Este pesado. Está rico. Vou mirar as cartas, porque xa sabedes que a mí gusta que mirar as cartas. Porque as cartas son as miñas amigas. Son as miñas amigas as cartas. No, as cartas son amigas miñas, Sí, señor. Acá que me digades. Agora está a carta. Hostia, cara. Ah, Sí, está grabado. Leite pesado. Acordás desta carta? Sí. É esta carta? No. Non é esta carta? Está de seguro? Sí. Esta carta non é. A verdade. A última. Esa carta non é. Pois logo é esta. Tampouco. Tampouco é esa. Pois logo é esta. ¿Cuál? Tampouco é esta. Pois logo é esta. Pois entonces é esta. Tampouco. Está seguro que non é ninguna. Nin esta. Bueno. Non é ninguna. Vale. Vamos a facer unha cousa. Que é lo que escribas as iniciales da carta. Tú imagínate. Escoita. Será a sota de euros por S-O. Entendes? La carta que era, escriba, que non quero ver. Pero non quero ver, Oxe, Enseña a cámara. Está. No lo mires. Un tiro, pero está. Sí. Parece su normal. Está. Sí. Sí. Esconde aí. Corta o papel, enrollo aí e tal. Vale. Pon, queima o papel aí. Queima. No, pero que non pexe eu. Vivo en directo. Queima. Encima que puedo armar aquí unha puña que me Non lo queimes ainda. Joder, que me gusta más. Dime 2 cartas aquí. Estás seguro? Vale, e desas 2? Vale. Ahora queima. No, pero que queimes o papel. Oye, que mal, Non queima eu. Non vou mirar, Pechar si... Joder, un truco. Vedi un picciato che... Non mi c'ero io.
Non miro, toma papel, non miro. Non mira. Comunícalle os problemas técnicos que tivestes. Abre o cheo, de bono. Bueno, queimar. Todos están tranquilos. Parece un peta, macho. Totalmente. No. Os suplentes. Non te coines, eh? Que nos vexa, macho. Aquí neste cenicero solo está a ceniza dese papel. De momento. De momento. Sí. Entonces ahora atende. Joder, me pican los ollos, tío. Dígame os ollos. A mí no. Agarra a carta que non quero tocar a carta. Pois se acaso é acerto, entendes? Se me quita que acerto, xa foi, os seguro. Entonces, eu collo as cenizas nesto, non? Collo as cenizas. Mima, non te queimes, va. Mima, que está xa buscando. Espera. Que fago así. Mima. Dalle volta a carta. Levanta. Dalle volta a carta. É a túa carta. Era. Estas eran as iniciales. E por que non aparece o puto Zenin que tamén o puxen, tío? Porque non o queimei. Mima, Buah. Brujo. Dios mío, tío. Non é vou salir con ele. Eran estas. Estaba así escrito. Voume lavar, non se importa. Come lo faccio eso? Come faccio recipione? Come lo faccio eso, Pablo? Eso hay que mandarlo a hacer